Kawai ni kena school ke senong umsning proper bi river district ka long ke jing sarong ya ka ying ka sem ya ka senong ba song ba dia ka slem jing start. Adien baklarung sya ka thuk ba khat saw jong yo pas khman ha ka secondary school living certificate SSLC arja option ba yo khuri ka marks ba khandai pulai 0.4% kala sya pun ko burom ringkat ba ki wei pat ki arngut ki kena school ka first division ha ka umsning town darbar achievement award committee. Katai ke samla pule latip kum ka ini sya bakor nongrum bat ki wei pat ka peli pale maulong ka blakhur marks dak prapundai poin prapulai persen bat ka Millicent Grace kela pathau blakhur marks dak prapo poin laipulai persen. La penkup buram ru sa saungot ki nong le kai ki bla yo i jingjob kentup yo kong Margaret pathau bla job kum ka gold medal arm wrestling khatlai Asian bat laingut ki kena school ki baha ka football subroto under 15 kata uyai senrop lang simli Richmond lapang bat upun sengan kapeu. Ka jingput ko buram yaki kelalong ha ka aru atri undailar arja usan ha auditorium hall komsning town darbar ha ka ba UMLA ka umsning Dr. Silindo long kongsan ringkat ka jing sakhi lang do chairman komsning town darbar baroki kala kirang basnong ka President Senglong kami kong M Kharnayor kiwi kinong kitkam ko Muslim Sports and Culture Club ki principal ki jika pule bari khana school. U Dr. Silndo habakan ko kongsan ulapun kan mau bo barobar ka jing em ki khana school. Ki dan kam ban prang sya ka thong jing job. Ki blaklon kim dei ban du jing kerman lekin pteng biang ban kenjo sya kata ka thong jong ka jing job. Di kadang yang di film kasaki mata kasih ban lang ya ke ke ba kadika umsling darbat ulun award committee kane lengba kejing kersian mengi ke tahun darbat lengba kejing kersian ka sengem tim sing pelun lengba kejing kersian jongka umsling sport and cultural club de film kisaki ban nam ta kane ke program de mata kau ni don la ka jong ka jing prakhat pi don la ka jong ka jing challenge ka pi ha ka po pi tho exam ka long ba ngan tho bha ban yo top 10 kata ka dia challenge ka pi nara kham dunai kata ngan tho bha ban yo first position kata ka dia challenge ka pi hadin ba pi layo ya kita pa nakalem jogi ko na song ba ni prakhat ba bat ban kil pi tong in ai na ka awak ka ba khamne kata ka dia jing persang ka jong ipa ham ye jing sport haba ngai player football haba ki player football kila subject mo hasbut tokok nomor ba ngasau tho ya lagi ba hakapor ba ngalong ku coach jong sen mekan nam tak ni sebut tok kadang ka sebut tok challenge apa garolis ngailam ni sen mekan sakte pi ni ye poem to por ni poem du quarter final ni ram te don na preng jong gitu ki kena jadi pat bisa jet mendek kai ka oi pat ke school pi te yang ko gitu ki kena school mission no ye ki ba kila ban promote pat na ko ke school syaka sebetul kok kabalong pat ani beli ita idi ibenta ibang pechulo mangi te ki no ile kai ki don na ka jong ni kata ka jing ai ke jong ka award berput pi kamtam le mentale ke sebuto ka don ki under 14 but under 17 to 16
16 pi dan po jangi ndon be kita jileka dan mentarang bagi jileka pi de mata kadawlong ngakan tu ya ki na yelek kayu ki badang de po be kai sip la deba kani nadu menta under 14 la under 16 ngalayo kani ka wakte balengam hikai la deba kan kiu hadu kan kiu sana ISL de simu pakam takan kaya yopi makare nama ka sport menta kala pau ba lalong briu ndai ko malong mengiutra pi lalong briu ni mutra ni subject apo district level ni le apo state level angke pemenang puluh, yuk tangsan sepak mereka lakut. Lakut tak kata. Dan lagi lekai, syaka state level tu tak sisin ke saja menlekai ke state level. Jadi state level tu yuk siajan ka lakut. Kata. Pi, sudan bok pat ba itu di pojok ni. Doktor kalau ba kadon ke enter office, enter department. Te no barang lekai la do lekai dah tu department yo kam sedang tangi tagen ide iba babak bah kapor bai lekai ni tengi hang ni celebrate ni ai burom ki belawan syahmat but ni ai min simru ki bandang for exam, let's say ki bala fail ro akan ke last exam, there is always a next opportunity. Rajin tuli galong tangan neke. Nakabanta kini ki belayo cash awards. But ngi ki bapek yeki ngin ong kita ki balong successful students day kita. They are the success stories. Tementa kating pareng agak ting kasih hinong no sukses ke jinjok. Sampai ngekren ni ke sukses. What is success? Mentanga ngadai UMLA. Ladanga nga compare ki wei ki parlok MLA ki balong minister. Ki kilong minister nga ngamlong. So I am not successful. Namar balik nga compare bat ki. Mentang ada upah hari nga tari sitom ngibit ngibiang Henry nga compare la dia bat utai uparamarjan. Uparamarjan udon kali arlai kali nga haying jonga udon kali. So what is success? Success kadai kebangi day ban compare halade mentions nem ngayo nyopo marks haka kelas 9 syubo anda ngayele matrik ngayo 80%. That is success. Sans nem mensua ngadon kayin kasem ngamdon kali henry mentang halala ban pencit kali bagi kun kiti kinyok menyosong habalik domka. That is success. Henry badang ni compare kajing im jongi baki way, you will never get success. Pinsyam ba ki saadin be, pinsyam ba ki fail be. Day na takadaw mentakas ni nga kwa ban ong ini baro di badon hang ni. Ibaro ki mene ilayaro ya kata jinang doktor bom man kira pareng mo ngam danang re henreikat kebanganan na pelak te henrei ngapak ngayaro bahkan ke age group ke congi ibaro ki babu kardus bat kiwe mo hala ke benda ngilalong tuai ke ban simti ban ong ba yes it is my turn. Kadai ke pali jonga ban syakri ke imlang salam. Ngalak job MLA nengkong, sansnem ngalak syakri, haka election ke babut ngalak rem biang, tahu arpulai ngalak job biang, tinaga bentang ke jonga ke ega sukses. Ladang alek lak bantri kambha menta banyak ke bangatri, haka bangat job nengkong, that is success.
Ngampuak ban compare ke konstituensi jonga bat kiwe ki bahasor. Hasor dekat sama pilih ke footpath lah biang lupa, ke surok lah siang orang lupa. Ngikat sama pai ke barang day ban lek sudah. Dengan re barang ngilak ban improve. Kata kata sukses. Dengan ke jingero ya ke awards committee ba pilarai ban ai awards tangi kibayo 80% and above. Balai bakinlah dan maintain ya ke kelas, kelas kamu ke value, ke dor jong kata ke awards. Lepas ki awards si baru di pas first division seneng ke mentara 60% deh, dah kayo di kinuan. Henry ke awards committee kelarai ba only those who reach excellence min award.